Ki khubor ka bate si TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kumshi bentaban Pynmih Pisa nak benta ka person to patient fund jo ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ka Aroha Music and Cultural Society da ka jing trelang ba ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Kan pelong ya ka symphony in support concert ha susu tham auditorium ha ka khat kan dai trik urisa arja pesau na do ka por san baji janmien. Ha ka jing kran bagi lap thai khubor ha Shillong Press Club ka nong seng jong ka Aroha Music and Cultural Society ka kong Pauline Wajri Kaya thu ba ka jing pelong ya kini ka pramin ki sor jing rai ka long ban pun orlong ya ka jing ang nuot jong kpa uba Scott Lingdo uba jukwa ban no senyang syaka hospital. Kwa ban pentit ai ba ka society jadi ka Aroha Music and Cultural Society ka ban baik program pat ka Roberts Hospital na ka ban tak koi ka kya jadi paru ini imdi tak ke nang tem ke nang luai Jadi semua ini berlai nak kerja kerja ni, kata nak buat kerja. Berkali kalau kajing kuat kajing ipa jana, iba obri Scotland no, rapor bilang in. Isi orang yang kon boleh pilih nak kerja ke hospital. Pynmih nak mentaki, nampang kita duduk. Di hakapor bilang in mai mungkin bayo le kata di menta ban burung yang kata kajing kuat juni di ngala ia keren ber ka hospital ber kina kloy ban pedang ini jing persiang jadi berdet di kinomor wai juni om tang ka kenhun juni yurei dan ki kenhun juni Pak Benedict ibu tem flute nantai Pak Lingkit menjuai nanti Pak Ediel Masar berdana dengan cello, nanti dapat STC Wajri, ibu dan Kikenhun Mangsya. Di kalau ke pas mau tenang Pak nilai no senyap lang, but Kikenhun baru kia praktis kia ruai, bagi jenis kontrol jungki, bagi kini kepajak ki kalau bagi nyarap ada jadi nampang kiba dan pisang. Ikan ni kalau kemudian kamar nanti kita nak salam, nanti kita mengisi kami nanti nak sorkal nanti lagi kenhun kemudian bor, ni ngirong kenhun kemudian kemudian bor, ni semua lembai cing persiang juni berin, abang ni snok tilang kerana purgen, kata kajing isen yang iwe di semua akak yang salam ni lagi ni kata jemur ni kenal orang tu kimpi kibri ke bangunan kata kapor ndrei habangnya siang lang habangnya snok tilang dilaman leke nak benta jogi we paten di ke hospital ke Kloy ban yarab ini begini lagi panel discussion tu di akan kanyo terek tu benai ni long kawe ka panel discussion. But kajing semua pihak jadi kalau nak bentaki kena sama. Di om tak makin tip ikikot mulai lekin semua tu ban im atkar. Mereka makin lain makin drugs, makin bamba, kumnukin benar kami ke phone, kumnukinnya apa kita kajing semua si, mentabur kita kena depression, kita anxiety. Nanti boleh bukti jadikan ya ekonomi kita jadi kursus lain ingin don panel discussion. But hari kapan discussion kali kan uji untuk? Kan boleh uji. Kali kan uji uji ha ini boleh ju berjaya di Madam Amberlin di Health Minister in one. Nanti pada kibandan mengapa di Pak Dosan Karsati di Principal Jaga Boleh ju. Nanti kita doktor sahaja pada katu kat ni gimana? Kan curang kata kacing tu semua tu kami ke program formal di Nigeria keren haluan kini challenges lagi kini jing ke bagi kena pulih lap kini bon. Di haka kan pernah kali pada nindon ka
ka health awareness program apa susu thang di yang kali punya di Roberts Hospital but nila khat ki school di mana kan nila than pan nila ada ki than na jaya mentawa in long ki school na ki than pan nang ta kindon ki skip kindon ki jing maha maro ki drugs nang ta kuno ba ki ba ki sumari ka ba jam. But on kata don ru ka free health checkup. Dikin don ki department ki bagian ki health, ki child specialist laka jom, taki ka khamar laka jom, ka shkor laka jom, ka heart laka jom, ka medicine laka jom. Diki doctor ki la kloy ban one ki don ki booths ang tu. But on kata ki government departments ru kong ka prime kin sa don ki jingpeli ki thong ki tap ki ba ki di taki stems through ki nyarapan transport ki don ki we ki hon ki pan de jing ba ki man ne ta di haka khat khandai tarik pale ki program ki ba ni pen lo haka khat nyo khat pra ki kut khat khandai ni don ko ka concert ka ba he de ta ka concert ne na apa tai ki hon ki bes no ti la ni kut pale ka why kan kapu di kan long ke makam ke na ni ni kina jangan ke why kina tu i kong dapat lebat kisah di kan lo jeng sultan begini kendo lagi di akil ki kemo ke na kai kam ju kam don ke lagi kuai ki nakshan ki bun ki item ki no pe ki na ngai ki pai pa pas na di kan ni ru ki ni wan lang ke ki ni program ki dona card ki maybe laban yo ha if you in a card going and tracking you po RP stores po police bazaar nagtagal ng kawide po po ikali po sweets police bazaar but po away muslim po green ketuka petrol pump po horma tani kawide ka crowdfunding tika link ki podcast ki pangile apo YouTube nila le podcast pini ka kada channel jo ka Aroha Choir channel idon ki podcast maka idon ki link tu ki pangilaan at kung taka crowdfunding kata ka impact.org di kibri ki pasmulan kira nang hash itu nang taka dapat tu ka bisa pasya ka Vision Fund Roberts Hospital. Kita pergi bala, kita ada direct Vision Hospital. Kita pergi bala bu, untuk crowdfunding. Dan tak kecil juga ni baru kali tickets ni ada Jaga Hospital. Kita ada heading kan, Vision Fund. Makanya hospital kalau kabar rentan akan dikejelah, kalau Rakeshis Pasnen, how 2023. Di yang lakar tu hospital nanti ini baru si parakang tu ipa jangan mata kadawi ismo jangan di hospital tak kata ipa jangan ide way ni benar kong doktor Indian doktor menjoin at hospital but email jangan las pensaban he at hospital di ipa itu email jangan at hospital di ismo jangan nakata di kani hospital lakhar ya tu John Shepherd Barron ubade unong shna ya kani ATM the inventor of the ATM lakhar ya tu di bunki katu ka arun tati roiru katu ka bayo ko book of prize and the god of small things katu lakhar tu